tubo the inondo wandeto ame mwiye musumbi na mobasi wa mathayu maitu ningo kwesova nikana the umundi withe wa kwathimandu mako ndeto ya kuumundi nenanya namo na ngoni sio makusi ya kwenda kwako na ni medhwe me ewi kwewa na kwenda kwa liuka na kumanda ukwendesia musumbi munene ngelekanyo ya umundi ya mundu waku Yakobo edhwe ngelekanyo etwaile etutwikote twikangenesa kwiwe nundu wikithito eka kondo wa Yakobo ona kondo wito na kithito chaku Yoba kiyaze kana kulela kondo ya kanisa yako itaithie idhosenda ya idhosenguma na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini sema amen. Kwa mituke maandiko mangi imeasiata bibuku ni dhiudha mwambililio kilungu cha 28 kuambia verse 10 the Bible says na Yakobo auma mbe Elisieba na athi elekele a alane na abika bandu vamwe na ekalabo utuku muima nundu sua yae inavua na osa ivia zimwe za bandu bau aiya ungu wa mutwe wake na akoma obo na aota na sisia mbasia yungamitwe yulu wandi no ngasi yungamitwe yulu wandi na muthia wayo wabikite etune na sisia alaika mangai machambata na makithe nayo na sisia Yehova aungamite yulangu wayo na amwea ninye Yehova ngai wa Abalamu ithe waku na ngai wa Isaka ndi ila ukomete ngakunenga we na usiao wako na usiao wako ukethi watakito chandi na ku ukanaika ngali ya udhuiloni wasua na umiloni wasua na ngali ya yulo na ngali ya edheo na ndini wakuwe na usiao ni waku mivia yombe yandi ikaadhimwa na sisia nye ni vamwe naku na nga kusuvia okula uenda na nga kutunga ingi ndi ino nundu ndikakutia mubaka neka ula na kutabisie na Yakobo amuka kumatoni na Asia niwo Yoba niboi ba na kwa njihisi na Akia na Asia vandu ba utisia neba tivangi va ateo numbala ngai na ino ni mbingilo ya itune na Yakobo okela kioko tene osa ivia ila wayite ungu wa mutwe wake ayungamia takitue na etikisia mauta muthiani iyulu na eta sitwa ya bandu bau mbezi eli nundu mbe sitwa za bandu za ndua isu etawa lusu na Yakobo ebita achasia ethi wangai akethiwa vamwe nakwa na akinzuvia nziani ino ila niendele na kunenga liu nye niye na nguasia kwikia nikana ni sioke ingi na muwo numbani ya nau nivo indi Yoba ukethi wangai wakwa na yo ivia yila na ungamia takitui ikethi wa numba za ngai na ndikatia ukunengai we kilungu cha 10 cha chonde kila ukanenga si Bwana alibariki neno lake. Praise the Lord. Ando mangai Yakobo ningelekanyo ya mwitikili otwisi kana witikilo wito weona advantages mbinga inge kwela wa inasio na ende otwisi kana no wita no omwe nondo the latu kavika museni usu tukethia ala matutanguliye Abalamu Isaka nao na Yakobo. Praise the Lord. Na tuenda kuimanisia nake umundi kila tumanundu tutona kwikata etikiwa mauta andu mendetwe munoni ngai na andu Yehova umaswani ya usio si Bwana na wabariki na tufunulie neno lake andu manga ini na mundu atatu ngwenda oshea naito mundu atatu ngwenda oshea naito undu wambe nikana Yakobo ni wawilile bandu ngaiwi kana mbingilo sia uitune sie undu wake litone kana ni mwosi wa utianio wa Balamu ona we mwene atailwe niwo na undu wakatatu tuyona undu wonanisie kumwitikila ngai na kumuthaitha ngai na nitwambie na bandu bau beta walusu katika jina la Yesu Kristo
So the Bible says akatoka Beersheba na akaelekea Harani. Na ila wabikie bandu bamwe maandiko mange imeasia veta walusu. Akafika hapo maana kumeingia jioni osa oibia zimwe kati wala mayobo na aile la mutwe wao wake na akoma, na katika kulala kwake akaota ndoto ya ajabu. Na katika hiyo ndoto the Bible shows us alipoamka aliamka na mshtuko mkubwa. Akaamka na mshtuko mkubwa maana alitambua hapa ndipo Mungu alipo. Na mbingi lozia itu ni siba na maandiko mange imeasia ewa wia mwingi muno na kuondu wa undu bethiwa ndoto nila wona ndoto nila yoba wanena abandu bau abathima nundu beta walusu tene. I say it is no longer the name I will give this place. I will call this place the house of God. Ndoto isu Bethel ni kumaanisha Beth nyumba, El Mungu, Bethel nyumba ya Ngai. Praise the Lord. Na ende etekesia mauta bandoni bau na ela aba undu wese kwezaba ni undu fani ando mangai nondo bandu bau beta walusu watinda baibita ando mamithemba wakapita watu tofauti, lakini yeye alipokwenda hapo ni yeye pekee alipofikia kuona ngazi inayopanda na kuelekea mbinguni watu wa Mungu. Nowe wonie bandu bau watilie Andu mabiasala walipita pale, madaktari wakapita pale, hata na mapasta walipita huko. Lakini Nowe wabikie kuona ngazi ino yambata ikabika ituni. Na alaika makithea na kwika hata na kuambata andu mangai. Ndeto isu bata muno kwitu mundi tukiswania yulu wa Yesu Kristo. Ula webuanisie kwitu tangazi yambata itenginya ituni. Wasise bukuni za Yohana kilungu chambe. From verses 45, 46, 47, 48. John chapter 1. Philip, mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo, alienda kamtafute Nathanaeli. Na alipompata kamwambia, kuja, nimempata aliye Masihi wa Israeli. Nina mwizi yani na mkwata nina muona ulani we Kristo Mesia wa Israeli. Nathanaeli amukulia no. Ewa usu ulani we Kristo ni Yesu wa Nazareti. Na Nathanaeli mundu tesi ubitha. Ethando nimesi ubitha wenda bitha. Na kila kingoni ndasiya. Akulia kweli nipo umakindu kiseo kundu kwita wa Nazareti. Akaambiwa come and see. Tell your neighbor come and see. Ndumwe uka. Ninezi niwibite mbepo. Anenezi wanena na watambuta kwa kunipe kwete stress nipo likambepo bandu. Tiwo. Lakini kwa mutambukisia umwe please iwa. Uka ngakuonye. Praise the Lord. Na Nathanaeli alipofikia Yesu Kristo, Yesu ni wamutabise kana onabalawi nini kuonye hata iwe yoma. Na indi Nathanaeli asa kweli wenuwe mwana wa Ngai. Yesu wamwe wetekelania ni kwitha nina kuona balawi nde hivo nundu nini si balawi njonyo ni Ngai. Don't worry about that, I will show you more. Utaona malaika wakipanda the Son of Man katika ngazi tokayo mbinguni hadi duniani. As it is me, upon me they will ascend and descend. Ni kwa zakana endwa tukabike balave asa na tusila balave Yesu Kristo. Nathanaeli ai Muisraeli ni wewe undu Yesu Kristo no nena ila no wetangasi kana ni we mwene ngasi nundu ngasi no nilionekie ni mundu wita wa Yakobo. Yesu no wenzia ya kuthikwasa. Ibuku ni za Yohana 14 verse 6 it says I am the way, the truth and the life. Etikini please. Kwa andu aingi meka ila Yesu Kristo. Meka ila ndeto yake. Meka ila sitwa yake. Ona kuyala malika siambesa na sitwa yula Yesu Kristo. Asomi ni manena yulu wake. Ona Islamu ni manena yulu wake. Mamuita umwe kati wadhani ma Uislamu. But let me tell you, kati wasu the mamueta Yesu Kristo na buzu mabika kumona. Nundu everyone we nzia. Nimeana maendela nziani ila niyo Yesu Kristo. Nimeana maendela nziani ila we mwene wamonisie makaenda. Everyone Yesu ni wamonie. Nimeana madha iwe ni ulawo we watu buanisie. Alisema nitakuonyesha kweli na hii kweli itakuweka huru. Kama
kama kweli Yesu ni ukweli, nimeana mende umanda freedom dhini wa Yesu ubwanyo wonde uloku nengete nisi amwe bandu bakuona ubwanyo wa ulawo meona ubwanyo wa muyo nimekuita wewa nimekuona ila bonga mabati kana Yesu wanena ndetoni TV nele tione wanahisi kubebeshwa mizigo, but let me tell you, he came that the truth from him will set you free. Na zaidi ya hayo, ni wangapi wanaishi maisha hii Yesu Kristo alitupatia tuishi uzima ambao utokao kwake. Na nabudhu by the way ni kudhangasya indi umundi isitwa ni za Yesu edhiwani wa mwonie dikenda eke otwika ange wakwako pita katika njia yake mwenyewe anakuonyesha. Wekwa huru na ukweli atakaokufunulia, na ishi uzima ambaye amekupatia yeye Yesu Kristo pekee. Ni ingi mamweka ila lakini na budhu meselanze yani yake hata iwe yoba ni ingi metika wito no wake. Na ni na kwesova wewe siku hii hebu mtambue Yesu Kristo ni njia ya kupitia, ni ukweli wa kukuweka huru, na zaidi ya hayo ni maisha uzima wa kuishi. Praise the Lord. Usikue mpita njia, muone katika hiyo ndoto na mtii na umfuate. Mundu wake ndoto yotinda bo ninde toilanga yiwa mutabisie Yakobo ethawe na Biblia mundu wakwa mandiko manga imeasia na sisia verse 13 Yoba aungamite yulango wazo na Yoba amweo ithukisie ninye Yoba ngai wa Balamu ithe waku na ngai wa Isaka your father ndi ino ukomete ngakunenga we na usiao wako. Na nendelea nasema usiao wako ukedhi watakito cha ndi na kuka naika ngalisyonde ngali ya yulu ngali ya idheo umiloni wasua udhiloni wasua na usiao ni waku na ukue mithia yonde yandi ikathimwa na ngai we mwene athiko miti athasia nye ngethi wa vamwe naku nye ngakuzuvia okula wenda na thasia nye ngakutunga ingi thino nundu ndika kutia mubaga neka wonde ula na kwatha. Praise the Lord. Ni ukulia Yakobo no nengwa watho no ni Yakobo wiba sitwa yu Yakobo walilo wayo ni ula ukwata kitino takwasya kana ena kauselekeke bambo ena kielelo chao kutulia. Jacob does not play fair. Ninzeleke tell your neighbor Yakobo no useleke na ndika za Yakobo mwite useleke hata iwe Yoba, lakini walilo wayi sio nikwikana chao nikwikana useleke utataie mwanosu au kuna breaks ukasaniwa muno na mabinda onde wako manana yake edwa aimanda lelo yokukwata nikena eyune so yuya Yakobo lena walilo usu na no manani wo no kilunguni cha 25 ona kuma eguni za inya no vingi sana na mwana inya witawa Esau inya aena mabadha Yakobo no mwe Esau no longi na yu Esau elawa asia iwembe Yakobo asia wa amukwete kitino na tu kitino ndo wakikwete njisi na kikwete hata mundu ni batonde kandi matatie kukudhasia ilasia kana kuilelia na sialea nuni ni kwete chao kitino amandhi wa isitwa Yakobo na bauki kujata 25 o 20 mandiko manga imeasia mutheno mweni wo uyemboka usu na mwana inya oka musi ewitenza aliwo nza munonza ya ajabu na ningona isi aindeto sia kawaida, lakini Yakobo asio za seriously amutabizie edwa no kwenda ngwike usu subu nenge ukidhathi na ningona ona Esau ndaona ataundu na nonge wai ona nonge wa ila tuwe atwe musi ambao mbika ambao nenga kai Yakobo ni wasio za seriously na ke Esau ni wabuthi ukidhathi wake kwa azia ukidhathi windethi hata yu ni wa tatangu kwai ndu wose na Yakobo undu simbo onge wazili ou amiteki seriously nikanda later kilingu cha 28 mundu usu wita wa Isaka yenda kumwadhima Esau inyawo leveka ewa athi omba nya mundu usu wita wa Yakobo na moka makenga ithewo mundu yoba unu mumilela ninzeleke mundu yoba unu munenga mawatho ninzeleke mundu yoba ukumadha ngethi wanaku and I will make sure
The things I have promised you will come to pass. Ainzeleke. Na useleke ndo nadhelabo. Ona bautu asoma Yoba niwe buanizia kwake, lakini bado endo kuna Yoba chenga. No wizi ni Yoba ngeiwa ithe wake Abrahamu na Isaka. Na Yoba ni wa munenga mawadho maajabu, lakini bado nde kwenda kwitikila. Yazia nga kwitikila ila ukambika mondwa. Nga kwitikila we ila winenga sia kuisa na sia kuiwika. Na sabali ya kwa yombe ni dhii na undunge ni muima ni wangu itikila kote kindu cha ajabu uketha we door to door na wikomana na mundu athasia nga mwetikila ngai thela ukambika 1 2 3 4 5 no we na sei make ni matetheke utangioni no we na ithe make na ala make ni matetheke utangioni lakini we asia Yoba akamwetikila ila ukambika 1 2 3 4 5 mundu zuwele kwazia ni mundu mwathe na ni woki Yakobo wae mundu mwathe muno. And yet Yoba nda mwekisia ngo. Wazi ya mwenzako mwe Yoba nda kuikisia ngowe. Hata iwe Yoba nda kuika hata nda kuikisia ngo. Nunga mabao niona pole na nana wetie kitene. Kati nange some days ago mapinda mengi tuyunga mambaba ambe wando ithieta tamabasita. Ituenda akukana motava nyama omosilila na maomubua. Tatu etune tatu zani wa uvikie baata kioko alange yonde na the ubepa ulingia aje mama ndiko ni manga Yesu ni wanenga neka kelekanyo kai kwa na party wedding party na yunde ni wa wedding party ethe wa groom ethe wa manake aitembeanga kuona ko ethe amundu wikengwa tote yumba nize kwiza chathe nikiba amukule we ba walikata ayu emetonga mata mabasta ba nitula wa kana twithionde twisabalene ya kuthi kwailwa ninga hii pai mundu mwailu by the way kwa ngai there's no one who is perfect twende kwailwa twende ulungwa twende useoba na nitubwana muno gisi tweka aunike mapinda makate nange since ndimwe Yusufina itomasi andu mwambani kwa na mandiko mangai mundu ndele kumwa mwambani unumbula mabito make mundu wolotwa wakulwa na dhasia ilinine etikela mundu ndele kumwa mwambani nundu niweka hata ni waumbula lakini wo itikela nzama satene nundu weta wan zamani ya loko toka batu katangaza itina wa udhaithi wenda kuona nganya ayu la madhiko yana makulyo ela mundu wetikela kakunikazwa huku itikela kwa kunikwekata we ambao ngamwa mwaka mwima na wisiaiwa na iwo undula wifani nusu nundu kumwa kwa mwambani ni kwa mundu la utombula na isi yao si yake mundu na umbula sawa mawe ala wavukumano mumungamye nundu witikelo ni walela ba ulakini kumumya mwambani undwa ile na mabinda mwetu dhumya mwambani atumia no ilala indei obaza no kilala kukaza kwiza andu mekulindi kindu kijende chao ana momo tusilila na maubo mo nitikitata nitumesi ona kuzu chobo tudhumya mundu muka mwambani peni tukulo kana mume wake Eva tudhumya mundu me mwambani muka wake Eva sana siobo na kwa kita onenga mu maidha uzei wa kudhiku hivwa kuyanza ukona kana kazi zukulu kazi wapindi nya wakuni umiwe mwambani ili tukazikando nene muno kana kaibi ndizo na lazima nundu ngewani siekata nisianaika na nduku yanza nifani muno basa atangaza ndeto onde ni malika hata mwethia mono nukokozwa muno kulilika na ibina thimwe nya wakwa aifaya na yuo kamusia kalatite ajisi akwatie ujisi ninya kana imondonge na ambe omubwa na kilingine cha kubwa ingiti si alikela kaunde weba wewe ndo no wa boy mama na bado wende kumwangele ningite sie yuwi cha chadini kiba kuba sani wokanya lakini andu mandwa nimeyuwisya na mwana bandu wa ukanya kulunga na kutethia ni kusambaratisha kwananga na kumbomoa undwa ile twithionze tunaendelea katika safari ningudhanga asiyu eti kilimanga hii twithwe hii andu mabeba ambia mwenzako kwethwa mundu wabeba
ndumwethe wa mundu wa beba indi wano kuiwa indi kana kito bwangu ina manye bandu matanena makita kubingwa ilomozyo none ambia mwenzako kwa sauti hivi wa mundu wa beba. Praise the Lord. Ibuku ni dha Akalatia kilungu cha thandatu. Akalatia kilungu cha thandatu uswa wambe pendeto sia ukia kisia muno mandiko mangi imeasia anasa ona ethi wa mundu ni wakwatwa ni vitio mundu ni weka hata mundu wambe. Praise the Lord. Inywe ala mwe mabeba ala mwe kadha kutha mwe bebani kana ala mukusiwe kana mwe bebani ni weta ala makina la nzani la yoba wa Yesu Kristo umona sia na yulu ala manena yulu ulawo Yesu Kristo wa mabuanisie na yulu ala mekaladha yo ula Yesu Kristo umanengete nimenenga nite kweka undusu inywe ala mabeba. The Bible says mundusu osaitambia mukamutungie ondo wake letuthiwa mwike una beba wa a gentle spirit atuthiwa ondo wakatatu mukisisya inywe ene mutikatatwe ondo ni weba ondo ni usu nondo uno wika wanando mabeba. Please kwanzisye we mundu wa beba ondo wambe ndukavindisye na ya mundu ikekwa ndukavindie mundu wa beba no lo kweta na yokulia ate we yoba nondo kuvindia nduna amutethia na ainge vandu va kumu confront na kumukulia maketa kwa ya moshene kuyanza na tikiseo mundu wa beba huyu wa story de vandu mabina mengi kuvindia na kusia isa niko seo lakini kuna adhi muno ndukatate kutwa undu yolo wa mundu utaadhi ukamukulia utaadhi we mwene ukamukulia. Na namba 2 ila wadhibo enda bona ndeto ya kumutungia utavye ndutungia wibwa nukia kiasia na ndeto kali ndeto ya umisio ate we yoba. Praise the Lord. Na indi deni wa kutungia kila kituma unena na beba wao ikenda ndukathi we umweto lelie we monya we kavamu no kwewe maana tunaelewa wote tuko katika safari. Let me tell you this, people don't care to think. Unduambe, we are more than spiritual beings. We have a physical body. Tuna mwe. Tuna a mind. Alabu uma psychology from the word psychos, which is mind. Tuna emotions. Tuko na hisia ndugu zanguni. We are also social beings. Sisi ni watu wa jamii. We also interact with money this way and that way. Na zaidi ya hayo, tuko Kenya hii iko na matatizo mengi sana. Kwa witikilo, tiu ndu wila isi, we vina muno. Na tukabika etuni kwa kutana na kutethania. Mabindamwe mundu ni wosa itambia. Ena uswanyoka na no mutethia. Lakini undu wimwete wana ngiko na kuthela. Lakini mundu mutunga na kumutaa eka nesa muno. Nena kwisuba mundu wokanya na kiva. Mundu wokanya na kiva ni mundu wetu ikithia musuma. Ate we yoba. Nene kulia nyukulia we niwa ile kuwa umu na kiva. Oza kiva. Kiva zika wela mutwe wa basita. Sobe kiva. Ona mabindamwe ndo elo kuna ka omulu elo muya ka omulu kauka kune ewe ate we yoba ndo tena we ngwatangata ko mundola welo kuna akiba ni mundola wetu ikithia muzuma adha itaingia itatosha lakini vai mwololo mutae mukanye na mutunge na usuni we mundu wa beba lakini nena nikenda muisubie muno ndukone kuswa ni beba mutheu takutongosya praise ba badate kuona kuswa nibe bamudhu utakubodha ubingite medho badate kuona takuswa nibe bamudhu utakunena na idiomo mwekalele wa mundu wa beba umwewe lo mandwa no mundu utavindi asya na ya mundu yende niwe sumu confront na hii confront ni beba mu aibata bani kutethania na nikuakana na nikulungana mundu ni bilisi ona kuwina mabityo ndo enda mundu okukuna kiba
wanda mundu okukia kiseno okutethesia okukania na wendo eba unutoneka na akenunu nitwamina na ngewa yidana laba ndia atiani anasio kuthina mbe nitwamina na ngina hata iwe athuni itatu athinene they affect ya mabasita ainge muno ngaina kunenge oi no mani. And then finally tuone undo wa Yakobo fani muno athuko mina maandiko mangi measan tau verse 20 mwambili 28 na Yakobo ebita achasia ethi wangai akethi wavamwena kwa na akinzubi anziani enothila niendele na kunenga liu nye na ngwasia kwikia nikana ni sioke ingi na umuwo numbani ya nau nivo indi Yehova ukethi wangai wakwa na tho ivia thila na ungamia takitui ikethi wa numba la ngai na ithukisie na ndikati ya ukunenga we kilungu cha 10 cha chonde kila unenga tukeza tuitumia kithiomo cha kutangiwa wona ni wao tangio nimo wona ni wao tangio nimo tusome ibuku za kilasi ubatiso ni wona ni wao tangio undula wethi wangone yaku uchona ni wakwa kuindwa kiuone kukua na ene siaku na kuthayuka na Yesu Kristo. Praise the Lord. Tukatumia the same rationale la tukabande to neno yangai twasia kila cha kuikithia kana Yakobo yu numwenda ngai Yehova ne kila kilungu wa umasia. It's amazing that your tithe can be proof of your salvation. At least tukita kwa mundu weta wa Yakobo na ndo manga inji na weta ngewa ya kilungu nike namo netanonga mabana iteta nonga mabangi to kuya hati ningu kuisuba undu wonda weka numbani ya ngai nene nisipena moswani omaingi wena kubalansi masabu undu wonde withiwe tawona nyo wa kumwenda ngai na kumudhukuma kumwenda ngai na kumumanda. Take those things seriously. Yani Yakobo as demonstration of his faith in God akasema atatoa fungu la 10. Otondo wachazi awe no batizo wewe alisema yeye atatoa hiyo fungu ni kwa sekana maumia ni manengwe ndai ya we can come to kilungu from two perspectives. Kimbesa pena perspective ya maofisi ala mebaiti na wakwa metawandi sisi na rinjo ni nangi na pena perspective ya kuna akwa kwanza mundola mubini yange ninya na Vasameri ndo tuinza amani at the same time tuyashirika pamwe nenu ndo tunabata wa 10 atatu yetikili sometimes tutokalanza amani ila ibanga ndembo sia umwane kanisa ndo si uthukuma na balaika athi nena kwisuba otondu mu Yesu Kristo withayo umya ndembo siaku umya ilungu siaku to wona nyo wa utangio wende aisye ngaumasia I will not stop, I will continue doing so. Ona tiki lungu kichoka ona wini ni waku wa yuthi uka winenga neta umonya Yehova ngayula withayo uthukumi wako. Praise the Lord. Inywe alimu mama kundini ngumuthangasia ekayukoma ona nyawiti kilo wako meko maku ni matu ikithie kana no mwitikilete Yesu Kristo koma nai mutoselewa witha uthuku andu maikoma nawe utevo na nuwe mwalimu wo ate we Yehova nina mwesu vai nyashiriki witikilo wenu ndoneke witikilo wenu wonekae mabinda onde kakwasa nini kianga ini wathima and yet kibo ndutuka we musi otuthicha wathi ngai mwene teina wendoki weyo kwaku winywa supu kana weyo kwaku winywa chai ambia mwenzako haifai ekaundabia ndo mutabia mwenzako haifai hata iwe Yehova edho mwitikili wa kuamini. Praise the Lord. Edho mwitikili wa chao wa kuamini ena mwesoba witikilo wenu ni womilwe woneke othaine kana ngai ni mumwendete na ni mumukia undusu wa kilungu please ekaikubuthia tukaite kindu cha kwete nongi kadi thuswe aye ete kindu chaku chawo nundu chumite ngoni umwete ngai withayo tawona nyo wa nthembo umunenga Yehova. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo na ngai na utethie we one bata usu uthukumini usu ngai mwene teina wendoki nitwokambe waku utunenge
wadhimo wekwa wendo waku ondola wonge to kwenda wadhimo mwingi waku ilie twetele na moikio Yesu oke ngaiola kuteonge aku oseona wendo desia wando nuwetwa kwi kwatia ondola wonde to kwenda owadhimo mwingi waku ilie betele na moeke o Yesu soke ingi ondo la wonde to kwenda owadhimo mwingi waku ilie betele na moeke o Yesu vidionde ngaya sana mwana waku nanga ibeba mode vina wenu ole kevyo nono weani wenu ono na wonde to wenda owadhimo mwingi Shukuru ewe Bwana kwa sababu funzo kubwa ni ndani ya mtu huyu Yakobo ambaye Bwana alifikia kukuona. Wengi walipita pale pahali, lakini ni yeye pekee aliwezeshwa kukuona. Ni kusema kuna wengi wanamtaja Yesu, lakini sio wote ambao wanamtii. Si ni wewe ulisema tusikuite Bwana Bwana ilhali unayotuambia tufanye hatufanyi? Kama kweli wewe ni Bwana tukutii, hivyo ndivyo wataka. Zaidi ya hayo, ewe mfalme wa wafalme, huyo mtu akachaguliwa akiwa muovu sana, tena mtu aliye na ulaghai mwingi, lakini ewe Mwenyezi Mungu ukajitoa kwa ajili yake. Kama Bwana atakuwa wako, wewe utafanya bidii, utamrekebisha, utamtengeneza, utamhalalisha, na kitambo Bwana afikie mrithi wa ahadi hizi za ajabu, atakuwa amekamilika mbele zako. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Wakristo. Ewe Bwana, kuna mwito umewaita wote ambao ni wa roho. Hebu Bwana wawe na kuonyesha kiroho hicho chao uveva ndeni wowona mondoni meke bavukani ondoni osu Yehova wao kiania kulungana kutethania na mundu akisisia nakatwekeni wakwa. Na zaidi ya hayo, katika hali hiyo ya kutoa, hasa Bwana fungu letu la 10 tusidharau, maana kwa Yakobo ilikuwa ishara ya wokovu. Jambo la ajabu kutambua vile. Inuliwa, tukuzwa na ubarikiwe Bwana kwa ufunuo wako siku hii ya leo. Asante sana. Na kwa hayo tu, ewe Mwenyezi Mungu, pokea sifa na utukufu. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, sema amen. Karibu mtongwe. Asante.